So
O la mātou te tāro le ala ia Iesu ke riso
tātou whaola. Amen. O nā tātou pili le tua e pese fitu skul fitu. A mai ar pese lea. O nā kura i aku leo le sunga i whawhenaina i a Maverick Tufuri. E kukonga ina ki o pa ia le tua. I inga le tua fitu skul fitu.
mai tenei fuori. Iki salamu. Salamu tu su fitu. Fai o pā. Siki rau tatu whaitau. Tenei ngā fōu. Tau tuka, tau skumari. Fai o pāku matas. Ata mai tau o pāku matas. What we're about to read today is the book of the Lord, the book of Psalms, chapter 137, verse 4 to verse 6. Then we shift to the New Testament, the book of Luke, chapter 19, verse 41 to 44. Recaúdo, que é uma ira, que é uma má leitura. Mai kusa pene tuai. Pe fa pe fea o mato pesi. Pesi e o que me pesi. Jerusalem mai. A fai ngalo oi ia cha. Ia ngalo la pe o ina cha. A fai o te ve mantu oi. Ia o grau fai o do. Pe ave pa siri Jerusalem neu. Tusi Terenko, Tusi Ruka, sai o Sumarigo, então o Sumarigo, o passo do teste, a mais, sai o passo do New Testament, the book of Luke, chapter 19, verse 41 to verse 44. The reading of the scriptures. It's a little bit of your life. Wala talata uia. Wasika pia e una tani e dea uia. O whapea. Ane e i loa o e lawa i ni lawa. Me te mani mia ana. Aure ne. We vilu i lawa ana. Awa e o mai a o lawa ana. Tan wai de ne. Mau ti. Si o mio foi ti da do bonito e a tu. Tanto che si ui. Si ui da lava di a tu. Ma pui di a tu. Mai tu. La tu che polo mai no poi a tua ma lo panta. Sto di a tu. La tu che le ma tu vuole sta si ma. Sto di a tu. Wa dei ora wa sia mai Nicholas in the New Testament it says as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you had only known on this day what would have bring you peace, and now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in every side. They will dash you to the ground, you and your children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. Ole pasolonga o le iai, a matai ainga i numero tele, ainga tamama, ainga tinama, ainga. Ona sorea ma le sui o le karesia nei te isiti, sorea ma le moti maua le whaife au, le ai umaro so tama ainga o
ngai lue, ea ona whaai pakuai lea, I le kese, a si au whana o teine mai si aro, ma teine siti nei, o le whaasoronga nao kako mo mau, ai kala mai ao ki mai, i kule ua wale, ea wāia sa te whinga tau mawai ma, o le mau whaai, wale, maranga, a le whionga ia so tanga wainga, and prayer, ma le whaararo. I try my best to do my remote because of my son. So now I get to do tonight. Sua fumar mano le tu tama, le tu le alo le tu le na sa. Ai te le fai se tala e mumula mula fatu no ati pai no tali sumu te tai sa mina o te fai sumu fa fe vengo la tu la ma su ya wale me sa li tali I'm trying my best to kind of use both languages so some of you guys can understand. You know, when my son first died, even right now, you know, it's so hard for a father. He's been raising my son for 26 years. And all of a sudden, Malawi, ele tu. Ala watu se tasio o uvefia te vale malia o le tua nei faina o le tu faina ia tu ia mesea ala vesile te vama a fai o le tua nei faina ala alme o tu ia mesea au aile le sua fa matai so tanto ai but Andrew's job is not only family, it's not only aina, he's go to the church, the school, and his friends, and he go to his community that he works as, you know, not those people that are straight, and some of the people they call like Afghani. So my son, he touched a lot of people. Ele teve essa irmão o bora stofi. Sabe o que não é sabe. Mas tô tendo todo o nome aqui. But I'm standing before you. All of our time, we will watch our time. Ele sua a ferreira to ina o believe to ina na lena so que na mo mai aqui to ina na ele believe salo le ile tina maro no ole to ile ai sapo ia ina o believe sa o foi no le ia so sure I'm sorry ia so sure no foi no le aquele why don't you be sorry? Capilano, go in and
kala kele you are worshiping God. Ele ese le tuore kapai. Le tuore tu kapai da humano. Poi dano fa kai le tu. Ono Natalie. Le non sto in tutto la we looked for into it. Trying to move on about there, I looked it up. I saw more. I found it, I said, what you do, what you. If we need to know, I saw more, I found more, everything. It was what you do, for my. To all of them, I remember. I do. Before they did not matter. Ya, mau buona. Aldi nomor pantai dua atau bayu untuk dia berfungsi buat pantai semua detai oleh nova au kuin mepoi buat si mau auto mau ya and tapi mau bilang orang apa lah kalau lain harus and Eles focam. Wow. Eu não sou once a bit. And sama favor. Muốn bao cũng mang lên cho chủ phạm nó ở đây chủ phạm không có hội. That's a near like that's my mom. That's my sister of Pharaoh. That's my sister of Pharaoh's life. You know, you look in that answer in why because my sister she was very successful flower this Devana, very successful person in Samoa. Tara and I fought by America. For one purpose of taking an entry. It's not feel comfortable and no for Samoa.
tātou rinei soifuanga. O whits fulo tau sama o pā. Ta pula aina. Au ta latu o whits fulo. O iai le tina marimeta. A whapea lai le owa le soifuanga le whits fulo. There's something wrong. There is something wrong in your life. By all means, o le mea na tupu e Andrew. Sa maua lava Andrew i le whao. Maio. Ki tāo le tina. He sa then find one exposed mouth. To find a mind share. But at the same time, Andrew, don't fire Andrew fight to himself. But I there I'm not more Andrew or long China or so two or long China. There to see the young to buy. We now to say Andrew. Ole, mori maula ole, abai, ole tangata mono tupuan, tangata mono pasinama, ole tangata po imo ta, opu ye pasan mo ta toke, mori maui na ai leo lama o Andrew, he know where he comes from, Andrew, he know what he's doing over here leo lama. Not only spiritually, but physically. In a very short time ago, he's only 36 years old. Imagine, this is 36 years old, as one more better beyond. And he was very talented. Outside pictures, he is a talented. But inside our house, he's an easy guy. He's an easy guy. Anytime I'm on that, I don't want to. It's not lazy, I'm calling you lazy. But and to us about that person, but so much. It's this come and go. It's an outside person. Here and a visit from more than outside. There I will come to long, in more mouth, not for my father. And it's a very time. And he must big boy. He's a good leader. And he is a good leader. That's I'm telling myself, that's exactly my sister. Okay. The same thing. Oh, not good or not. Andrew. Lord Leah, Andrew, where's he come from? And what's he doing for you? Lord, for you, and where he is going to go. In far my John, a tasty baby, John, when I can see it, because he knows where he is going to go. Oh, really? No, we are looking at. Say, Châu Chu, as we all know, only Châu China, there was this there, Chinese more. See, we have to want as a mind money. Never so in order to run up the land. I'm not tired of what to talk to you. What to run back? Or what to run back? On the side, no, Châu Chu run back. Why won't we know? But Châu Chu only. So you do it for Palati. Orang dulu tu cuma Said, iyo yang lima, pengajar dia tahu. Satu macam apa, lesi dia jauh. Kalau aku cuma, mana oh ya asal, mana orang ni dulu aku ini mau cuci nama apa? Macam yang dulu tu, macam yang dia mana lima. So I'm going to find a new mama sa iliay ni si Kuya Tutan. Siya tu. Ya tanya awal itu saya Tutan. Fali. Cara ko ya tanya. O ini mo ito ko ay mo ito. So I'm going to ya ni pa. Sa iliay. Itu macam itu. Nah, awal. Kamay sana na macam. Ya. Ya Châu Chu. Orang mana mewah.
le wā ke mai mo, pēr le kālesi. O le tō mana mea la, o tu si ai le tō mana whanga. Mai ata le i ai. Your church, we just hear temporarily. As you sulu mai la, on the joint of what you have na o campo. It's a pena or tato. Why I just for one. Ele for uma on the sound here of tato power. Ele for one mai dam tan. Sa io mai Yesu ele tua. Sa fefewa ila ma tamu ma ever don't fato am. It was sinless. Say for the true don't touch that. I feel that while it's a tongue you answer, that's why we over here. Where are we going to go? Where are we going to go after this? By faith. That's why we all different from others. Other people they believe. It's impossible for you to open and to that is, we believe that by faith. Our this is the matter. They don't believe impossible the words for you to open. That's impossible. For us, we all want it for one purpose. We all believe that by faith. There's another life after this life. And he does believe that. We will get together on heavenly Father in new eternal life, sinless in the spiritual, not physical life, but in the spiritual life, like we used to be. Tino yo
You say, God is good. All the time. All the time. God is great. Amen. Amen. Tanuai. Ona o le fatua. Tau maliti na o le ainga sa hape. E ye te no. O le mapesi. Ia ai o le pena o te tosi na fina. E ye le pese e fia ia la o atali o kelea. Ia e usu fatasi ma le matua inga o mera lea. John, I'm going to never to us. I will lay one of the hour when you wish you want to leave. I will not allow National Minuti of Stasis, it was a great lot of Christian material. John, I love Yeah, we will allow now. Mori atu whakatau me whakatau but ia ko i o le au kena hukare atu ia ai mo se no mau o te au o le whai whakatau whakatasi a o te poto le nei tu lau le aso tā tuku tonu o i maurina o tā tata li ia ke lea whamalo whakatai lau sunga le whakianaina Aku buat cuai macam ni, ya tapi dengan orang mahu, aku kerja mana dulu tu cuai macam, orang ni, just kasi nak pulai ciri namai. I just wanna say one word. The rest of the testimony, me and my husband, the parents of Andrew, my husband already say now. I just want to say, upu ka upu na, o nei tina, e tu san mau sa mau na aina. On November, I was the last one to see Andrew before he left. On November 2nd, he waked me up in the morning. He was rushing me early in the morning, and I take him to the emergency. So I said, okay, I want to take Andrew to the hospital. Normally, me and my husband or our daughter Biffy take him to the hospital. Emergency, Kaiser in South San Francisco. We always do this for Andrew. So on that day, November 2nd, I went and dropped him off. He don't know what to do. So I tell Andrew, finish your appointment, call me, and I come and pick you up. The last word is I ever heard Andrew call me this. Normally, see the field move away tattoo, everybody know that they always tinamo with Andrew, or always stand around with Andrew. So I've been with Andrew 8 years. Andrew never called me this word. But on that last day I saw him. When I dropped him off at the emergency, Kaiser in South San Francisco, he was telling me, Papa, I appreciate your love to me. You always open hand. And I was saying to myself when I go back, why you say this to me? I never heard you call me that.
would say Mama Lupe. Tuesday, Wednesday, he was in the hospital. He came back home on Thursday. That was the last time I saw him. I said, who bring you home? And he said, I called a friend. But he don't look too good. I tell him, you want something to eat? He said, no, I'm fine. I'm going to go rest. That was the last time I saw him. And on Sunday morning, we find out. Our daughter Pepe went downstairs and tried to find out. We were looking for him. But our daughter Pepe find out. He's gone already. He left between 1 and 2 on that Sunday. So, like I say, I just want to give a few words of testimony for our son Andrew. Because if I get tear of it, he said, oh, I want to put my hands in. Tell Mama to tell. He never got me Mama to be. But on that last day I saw him, before he gone, he said, thank you, Mama. That was the last word. It honor, it painful. Honor the Mafta. I said, that's your father. Mia, el final algo que ia leto. Elo sato, elo sopoto, elo somapoto, and I'm pretty sure why I don't know why I video entry. Ono kona patasi ai, ono matamaa nela, ono wano melita ai o titilot, o toi tiku for. And on Thursday we have a family service. For me, yesterday was nice sunshine. Today, was a tingle. And then I thought, oh, Andrew, praise God. Yeah, on a phone out there, I'll sing a testimony for Andrew. We love him. Yeah, I say. Kaya tu sila pesi. Itu saya boleh request si ko rualing pa mai. Si basma request. Ya ila mama. Como kaya yang kinari ko. Ya Allah ko kaya basi ko pesi. Awali ko ako si ko ruwa. And then I say the song I'm going to sing from the first word, and I'm pretty sure everybody know the verse. And mga katato, tayo may pesi. O nakapipesi yung katato. Ili tayo pesi din. Ako rin ang pesi ako pa yun. Yeah. When you finally make your entrance to that city of Jasper walls and prideful avenue, as you
John, can you play that chorus again, please? Just one more time. The chorus, just the chorus. Thank you so much for this. First and foremost, I'd like to thank our senior pastor, Reverend Etewati, for the opportunity to say something on behalf of our church, First Congregational Christian Church of American Samoa in Daly City. E la altura mo limau e Elias. I le kusi waso ni Kalesia, paktoa ke Visiana ni Samoa. Buwan buwa Samuel, ta koyono arta kusi pa, mas lima e papero peito minone siva lea o tabita. Wa famalo sia ko lava lumore. Tau tabita le kota ie pai. O tabita maranga kumo Israel. Wa raku wa vai le akura au le riki male alanga male hi o le ku. God is good. God is good. If all of you here today think that this is the end time, the life that was given to you by God and to me, say God is good. God is good. And then David danced with all his might before God. No falava mo mato pau ko te ase mo I pau le lei. E sa afi ai le soi kua o ngā o la tonga. O le uso I a Andrew. First met Andrew a while ago. This was before Reverend Elder Susue Rutu passed on. I remember it was close to Christmas. In fact, I learned the story in Eliu. Waktu tato masih matato ko karame ya o mo rua.
tulero tala e matuai. Ya tu nama tu mesti ada bayar terima. And it so happened at that very same Sunday, I met up with Andrew, right outside. I said, Andrew, I need your help. Andrew is a very unique person, and it's very complicated. Learn tato mori mawinai le fiafio le stone. Andrew is very stylish, very outgoing, very outspoken. Every time I meet up with Andrew, every Sunday before church, he always comes up and shakes my hand and says, I'm ready. And I'm excited. I'm good at it. Well, I'm good. I'm good. Most of us are only. Andrew is doing the same thing that King David is doing, and it's time. Well, actually, what the Andrew guy is up. Well, that's actually made Andrew. You know what those people go to move. Or I shall cut in a and we shall put in our or my only crucial somewhere. If I'm on the mind, you'll be no. And Andrew, just like King David, has his flaws. Everybody has flaws. The book of Samuel also reminds us that though we like to do good things, there are times where we do good things in the wrong way. They're not going to mind of Samuel. It's not that if I don't know you want mind is what why no man. That's not if I would not win my day. That's who you were. And that's still how we do it. No, you know, I think the final man. O sa ke pigo le ranga e tu tono le kare sia mo pa ma ava ko yo ai. Pero mo mau mai ya. E la e te kai. Le sia ai ko e. Le se tai no te vai ya Andrew o fa fe wa I iso le kare sia ni. E se mata fa u. Aku ina bertanya tentang monai leo en. Bertanya tentang ngaji en melakukan melau asa. Dengan tahu gaya dalam teringat ini faisi beri ini yang biai lihat. Dia orang yang yang lain o Andrew, Sultan Hawaii, Drea, Fatimua, Tebangu, Tunai, Wal. Malang fengar dengan kainan dia apa? Utamam Cina mah dua lekar itu. Tangan tertunggu ya. Tangan tertunggu kalau. Andrew was so full of his heritage, culture, and tradition. But out of all of that, Andrew's formal attitude toward his church, his family. It is no wonder why his name is called Sultanahai, bond, family bond. Sultanahai. Andrew was a bridge. Andrew acted as a bridge of people from all places in all cultures. From all the testimony I heard Thursday night, he was exactly that person. And in this church, now
not only the pastors and the ministers in the front, but Andrew also acted as a bridge between us and God. Ka mele mon maola ko solo koro o le tangata ua whakumulia I fua o le nganga. Andrew knew exactly where he stands, where he sits, and when to speak. Andrew Rahel. I'm really going to miss him. They said, bring me to Papaya Boya, Andrew. I need help. And then Andrew makes excuses and say, oh, I have to do this, I have to do that. Andrew will immediately drop everything and try to help you or to help all of us in any way possible. Ukumoni maoni le ona le tua ulu fale maya I fia o roi. He was victorious in his physical life, and I am so sure, and so positively sure, he is also victorious in heaven. Kumbia malala Andrew. Muriel toro whaanga ya kuhumo kuhumo. Swafo Yesu ame. Se se pone tawa on the tulaki se I parolo out. If you need a moment to stretch, if you want to stand up, feel free to stand up while I set up my manuscript. It's going to be a long trip. So please do so. Ya, pues papilo ya tuve, yo me mando salinga. I think I told my greetings to those who just arrived. O wa sana te wati. O le kamaka le nganga o so tawa wainga Andrew Rhea Fatinua nai te wamatuara. My name is Asana Tewat, a pastor here at this church, the First Congregational Christian Church of American Samoa, in Daly City, in pastoral language, and the spiritual father, the current spiritual father of Andrew Rhea Fatinua Tunaituara. E whawaera u mori mau whakaki au ma sa api a whinga. I le koe uporo I le whaina aunga I fitu, le koe upo mua. E whapea e siri ona le lei o le tau le leia, I le suau le leia. Ma le aso e oti ai. E siri le aso e whanau ai. E siri ona le lei o le tau le leia I le suau le lei, ma le aso e oti ai, e siri le aso e whanau ai. Ecclesiastes chapter 7, the first verse, it reads, a good name is better than precious ointment, and the day of death is better than the day of birth. Andrew Rhea o le sui e kalesia
Ma te tau mai ma lo tō ua ma ma whanau le ngā wenga te isiti le ua te suriva i a September. Ua vea, prayer, so i Kalesia. For those who weren't here on Thursday, prayer is Andrews according to Te Vanga Afakasi name. And according to the Paipeau here in Tele City, prayer is Andrew's loving, happy name. So if you hear me switching between Andrews and prayer, at least you have an understanding, so you won't get confused. Ore, tausanga e buake hos fulu, kai ngā whiwhiringa le Kalesia mo na la, ngā tōwhiai le au whaipese, le sunga i a prayer, e whai maanu te tupe. O le tausanga hoi anu whiwhiai le au masama le au karavou, e a vea masui perestene o le au karavou. O le lua afe, lua se furu, a o le i tau fia tapua inga i whamai, na vea ai ma whai a onga, o le a onga sa. A sitsira proklame o tusi ai whai a onga sa sosoani. E mafua uelo sosoani. A ua a ogo ina whai a onga sa, ai kuai mai whai a onga wisi pasena. E o ai pasena matua. A o tau nuu mai preia, e a o traiaia no fai pasena. Pe saui, o traiaia no fai pasena. E li tau mai o whai a onga. A good name is better than precious ointment. His name is Ol Swafa. So tanga o ainga. Wotong whaafonga i mori mau. Sa o le lei le swafa lea whaaswafa i e tuina. Ma le pakia o ainga i ori ni ko maua leo whakaloa. So tanga o ainga. I heard the testimonies and tributes which reflects that title, so tanga o ainga. He's a connector. He's a person to whom cousins, nephews and nieces and uncles would be one. And it's very true. Olona suafa leo Andrew. Ningana Bretania. Ai olona suafa baptiso leo te whanau. Andrew. Au wa amata noa ma te vanga. O le whaasa moa te vanga. O ankeru. Ia o anteleka. A ora wapa Samoa Andrew O'Drea. O te rei loa ia te vanga ma. Tulo rama nupe, ma o whiura. I le aso no whanau waia. Le tamarea. Pea sian whai moa ia Andrew. Ai atako tala noa i te moa, antelea. Mo i nato e masandu whai tau tuskoia. Andrew is the first disciple of Jesus. Antelea o le ua isoko o Yesu. A whaina o le liki o ainga, i le ainga o te vanga, ma se whau mo te tia. Ia tainane po i te paia e whio anga i a walang sara. Tarwhea mai nane i mo antelea. O le ua isoko o Yesu. A o le winga o le ingoa, the meaning of the name Andrew. O le winga o le ingoa, o le tangata roto teli. O le tangata e roto toa. Meaning of the name is courageous, a courageous person, a strong person, brave. O tō mul mau. O mul mau ko iai, o wā iai. I winga ia, a precious name. Le tau le leia o le ingoa. Ono ngā wenga na whai. Tau rotu reia,
Oh, yeah, I know him. I know her. I know what he did. I know what he does. And I know what he'll do. Aku mai kai nei moa lea tau kou ta whao kotrea. E kora no so ta inga. Wa uku o rei moa lea e ngana pertania. E au mai mene ngana na kusiai kana i fōu re ngana Eleni Greek language o Andreas. Andreas. And there comes Trader. So you see, ele se suafa ka whaopate. O le suafa o le toa. O le suafa o le tangata. E usitai ma whalongo. The meaning of precious names, good name, it speaks about the person, the identity of that person, the character of the person. Rare tu ai matanata. Siri atu nana I lo le suau manongi. Wai, o kai tongo. To tele o tātou de lei, kai o tātou uma. Sa pai whamanongi tāo leo mai atu. I believe most, if not all of us, the ladies use perfume. I use the cologne, you know. No, that's precious oil. Because it's aroma. It smells good. Smells nice. But you know what? It's gonna fade by the end of the day. That aroma. But a good name, a good person, character, so loving, so great, so appreciative, will last forever. Will last forever. No whanongo e kōra stofi, le pōko koe whanongo iai. Pe talai nā te mama nungu a, pai mai ele o oti ai, ele o oti kuea. O la whakua, mea mumua, o oti kuea. I le mātana ho whaai tanaka, I tai. But what never dies is a good name. And a good name lives forever. You know, there is a saying in English literature, coined by William Penn in the 17th century. He wrote, "Death cannot kill what never dies." Death cannot kill what never dies. And according to William Penn, what never dies is a good person, a loving person, a respectable character. That person will live on and on and on. Well, we know who it now. E ora pea. E ora rapa. Ua maliu I le tino nei, a o ora pea I o tau whinangano mo tātou loto, ona o ana mea ni lei, mana ngā koe mani lei. Tau sanga I duafe no se pulu. Wala tai la sauti nā. Wa tā ofi lotu. Wa whasāun toi whewai o le whamā. Ka tauta plena le se saulinga mo le motina le kalesia, le nega lotu. No whai le whanau. Wai tō rua le whanau. Le mau te nofu. E le se whanau tala, na tō tasi le sa roa. Ai tō rua le mau te nofu. Whai le te sori tele aro. Ka wale tama. Ka ui o rua e whesi ai te ma la sauna. Wa o whaiana o lotu rungo su. E whai lava le lotu, e whai se ai te mo la sauna. Ma whai se ufu. Ai pena so tani pui sori a kreia. E le nofu a kreia. O te lesi a fiafi o tu mai. Tau mai whale. O atu marita I karo pata wale. O nofu o nā lau te mako o pau beri. A resi kia le lotu lau te ublaula i tō tā ua kato. O no whatu lea. Kreia. O whea e atu iai.
o le pisi whama. E me tama, o wafe mai lawa. O leo te loa la talatana sa tinaka I se me tina ngaro whai. O whakia le lei, ke le ua sau, e iei tau te manawa whai. Wala rani taki masani a kai makani lo. Ngā rata maha, awa ke pukore. Ngā rata maha, awa ke pukore. Kumai a kia. Au kuni matan loa whai ai. Whai asi whaana mo tawa tato o telefou. Vai ngā matua na ia tukui bao, ma Jason, ma Lorena. Un whamena lantana. Ngā rata maha, awa ke pukore. Kumai a kia. Whakoa I le Nai ata kuku a sa unina na la sa pina o le lua fe dos fut. Sila I lona la e ina fai. A o le lotu o na o matou vai to wha o le fai. Sina, iwa maa sina sa achawa kena e te le tuna o ine matou. Ahora o ese valor, uno de los signos de macho. Ahora o ese valor, uno de los que macho. Ese es la Biblia. Es un sacrificio por los pecados. O el padre de algo, y se lo capitao. O ese valor, bueno, macho, todo algo. O foi ensinar a ser introduzido na família. O fato o fato número, esse belo maturoso, o que ele ganhou maturoso, o time se vacinar, o vacinar, o maioria vacinar, ele vai matar a los que tiveram trabalho. O maioria não logrou vacinar. Partai de Ese foi no foi algo matou, o mais fanal. A vai que só suani de loreado por foi algo na mão do tudo. Na não é para mim ai. Nem na buena de how and how care but we have for San Francisco dessa na no ninguém. Aí a na siaki mo na mão. Não vai aí uma pepe. O mai a mai de pepatado, tu lo van ko audi mari. Usa pipi, mas usa mamãe. O mai a não morre mais faz. Era eu acho que malu te foi a tu tala e te o batu da, legal. Aí se ara. O fato na o bom seu filho. O lei dele me aí a ela vai chamar de mana. Eu vou falar o que é. Se falar, eu seria eu matua a fazer na lei.
O lea no te manako e o maafere. Ke me ai se ni pare e o manako. Ai hana ta futuri whaku. Ai ni ka nata sawa sawa. E ku pepe. Ta futurina o te o atu whaku. O mi moi te nata avante. Ka penana no inga. Penana na mio. He's only 36 years old. But what a life. What a precious name, what a precious character. Andrew Rea has taught us it's not how long we live, but the quality of life we offer to God, Jesus, and for others. What do I do? That what we the money, the issue what for prayer, for uncle. Yet not to buy and I have to of us. Or my uncle. You know, he has so many families. He has so many communities that appreciate who he was and what he is. Pape na po le no dokumen le parecia. Te vala marupe se fauti tia ma pa io aina. Pa tai tu mai o prayer. Ma ko te nga due. I le nei vai ka una ma ta una ya. Uso alama ko pasine. Pa tai la tu Tausi, ma soani ya prayer. Le uma sa soani me galo. Ona tau soma ini ma vesi tu aina na ne po yaro na fana lupe ma lupa kaira na nei ma ya lupa ya prayer. He lived a good life, but there were times that he took conflicts. E lua sapo le mai le atrena. Le no fai le ko fama. Ma le matana ma. Mo le ka foi. Vidi la ya ruta. Ma no fai. Vidi lo uso ko fe ya. Ola ma na ho te esa ko le fai ma me ka to ka pera na sa wa. Fa. Te tana ta na pa fi ro. Te praia la pai na taukua, pa ngāru no soifua, malo na ora. Death cannot kill what will never die. Who name is better than precious oil, and the day of death is better than the day of birth. Look how many thousands, including those who are watching from online, the stream live, and those worshipping from far in Samoa, who are here on his final day on earth. Look how many of us. What about the day he was born? Maybe just the doctor and the nurse, and probably Kirama if he was, or an official. And that's why the Ecclesiastes, the Fainauma says, Sidi de Asorokia, the Asor Fainauma. While this is the fruits of his work, that you have taken your time out so that we worship and appreciate what he was and who he was. Then there are no father who are looked at all. Mele pa tai ka ki mai. E lo veo pa au. Lo lua man pa nau ka na ko i karesia. Ko i man ma ko le afia. Prayer. Ya, agnar. Pa ia no pa mi le nei. Ta ma le pa. Ta ma le fi pa. Ya, pa ia no pa mi le nei. Ano pa au mai o te angel. Ai tu ama tesi. Mai ano pa o fu manu. E a pa to ko toma. Ai fa so mu pa pa. Dinero pa, dinero pa io da tia.
Era o mais se o whanau rea. Pa u māku le muri mau e peki au. Nimo mara waena mai loa. Mai are, mai kuma. Ona sore ma katu ta sama. Olha, o mai nei sunga e peki au. Ya centenário bueiro. Residea mai na o nga duia. Olha o ngo ole vai na e do ka kala sa bo ma do kesi. And Drea is not our blood, but her loyalty is what makes us blood. Thank you, Drea, for treating us as your own. Hi, everyone. My name is Donna. My relationship with Drea, I'm her personal photographer for free. So if anybody sees Drea's profile pictures on Facebook, I probably took half of her pictures. My whole phone is 90% Drea, and actually I'm like 95% Drea, pictures of Drea, and 5% me. Every time she sees me, the first thing Drea says to me, "Can you take a picture?" I'm like, "Sis, my storage is full." She's like, "It's okay, can you Snapchat?" I was like, "Okay, I guess." But like I said, our relationship with Drea is something very special to all of us. We're known as her girls. She always calls us her girls. So everybody says, "Oh, it's Andrew and the girls." And Aho. But we just want, again, my little sister said, I just want to take this time to say thank you to the family, especially Drea's parents, siblings, for giving us this opportunity just to say something short about our relationship with her. And yeah, that's not one like they say. The song is a song. Our stuff, we would just go sit in another house and she wants us to sing these songs. We would finish with our Malema with our song to Drea. Drea, enjoy your vacation. I will see you soon, sis.
se lau tō skumono. Macho potu mai de lá o resto. E faz nada não vai. Macho de fato o fa. Macho não vai. E lá o onda né, estou filho vai lá o onda. Vai eu sou de fua já o. Balão tu vai. Phải chống mình nào, cái là đang nói đến cái sự chống lại trong vòng ngày. Và nó vẫn đang ở đây, cho nên chúng ta chua là chuyện sáng, mà chú bị bài là chỗ ấy đấy, em muốn đi ăn sẽ muốn làm sao, nên chúng ta cho tôi chua cho đi cho lúc phải chua. Để chúng ta biết là chỗ ấy sẽ phạm được nhiều. Để các bạn phải nhớ là gì? Các bạn chỉ phải chờ mình là trên má số mà vậy. Cái này là sẽ phải cái trái là món đồ chỉ có thể làm thua. Nếu mà chỉ phải trái này, thì lúc đó sẽ thua cho nó má ấy sẽ là món đồ chúc gọi. Nếu mà phải làm Afe mai yalo le tu no. Sa ni yalo malaya tali tinga. Se fai la tu no na ainda. O na ona tu ma mau. Ai afe mai. E chau tua ta ma teste. Chau tua o le tua. No mundo ia fa malo ma cha. Nếu mà cho nó tụi chơi lại vậy, nếu mà mình nín hóa mà phải đi mày, để cho ni ai cũng phô mà, ôi này, để cha mà biết mà tụi chán mà chán chui bè, vậy cái này, vậy mà trốn, mà nát trốn mà chúng tôi mà trốn rồi nát. Ở trong lá chuối thì phải mà phải phát lại. Nếu mà chủ muốn bảo vệ nó, sẽ áp dụng mai và để áp dụng. Thế sẽ là trong phi. Nên như nếu mà phải lo tụt chơi thì nó mà chua. Một ai mà. Nếu mà phải lo tụt chơi thì càng xia. À vậy chứ nhỉ. Mà tụt thì lo tụt hay mai. Kalau masuk tu awal itu tu phải trao tu phải yên mà trao phải trao quá ya rồi sẽ ai ya mai đây rồi chứ ai phải trái để tu leo mình đi rồi mà tu phải luôn ông ở hier là số ở số ấy thì trong ya bị tu yang mà là trăng à để tu yang phải mình nhang Lona ata pona cheu. Ma tu fa ma tu watu ona o te matese. Ele vai fa ma ri do na ainga. Vai fa ti no me uma. Tu ia se va fa le tomo te mata. Ai chau lai wa o ainga la mai o lai te mata. Ma fa na ai. Na. Ale mo mo le tu. So tanga. O ai. Wa la le.
Leo mātou so whātasi ma mori mawina lo se kua tau kutu mo. Sei, ana whai mea no whai ai mātou le tā ahua o le kata. Au mātou whātari tāti e whaamari matu ina. O le tama mea, o le pepere ki misi basi. Mātou whātari tāti e ngā se mātou koe tūri vai ai, i aku whaamanatu. So tanga o ai. Ma le ngā mai a lota mau nau. Ina ia mū ai na tau rau mai a mata atu rei. Ma le ngā i atu rei. A whaitaike atua. Ia o haere au tanga aona. Ia o tu te tene. Ngā tu tau rau. O le ngā mai. E so mai e fili mana fa so. E tau lepe e fili mua ai. Pa tai. Ia o ngā ia o mato so si. Tai e tau lawa tō nola. E awa i lola ma pere e sukis. No ofu i mai e la mea e tala tala sa. Tofu mama tō whalitu. O afo yo ngā wena na nafi. Ma le aso, ma le anga i atu. Se tau na i hao mātu na ngone, fōrilo mai le atu atua. O mai e teni mātu te tūru ma mawai o mai e. Hao e ne lawa mai o le aso le ri. Se wha ma ngaro tu te tere mai tu tau na. E rātu tau tua ma le atu atua i atu oe le ri. A tasi o mātu ma aina, ue ma mapia mo kote kote. Ia ai nese lava. Le mātu tu, o nofu ma oere ni tōtu. So tāngā o ainga, ua se sēri whaike. O lava ma tatoi, e tōtu pa ia o Iesu Keriso. Ka mā ngano ai mātu. Se tēmi o mātu whāno o noku, i lou whetalai nā. Tau tino pea o whai roa mai e ngā tau lau ngā loa whaora. Ina ia kawea ngā e whai ma o le tāna le pere, tā pena le tāna. O le vai tāu e tau sanga ngā loa whai, o loa tutoe. Aru ma le luia, ma o funatu, so tāna aina, e te mahutaina. A mata atu nei, se i au rawa i te wāto e na nei aso. Ka ia whamaria i raine na rua. Le aro lofa ma le aro nei whātino. Mātou te nei tui tawtio ni nei. Ngā mata mai anu nafi o aro nei. Nei ma le ama i atu te numana. Toi whātu watu lau sosia o lau te māma aina. Ia le ni ia mātou tua au rama. Toe poutu ua, toe malanga atu ki ana lea, nei o ata e au. Lunga ne lau e ere le sami o le ea, ngā mea i, na se i hele una, o mātu aina le atu ua le nei. Aia mōni mātu tāma whiapia, a tā pena le aso ki isi masi. Ia ma ngā mea whai, pōri e kuru tau sa. Ama dia le samna ma tina ngā mea. Leo whai ngā mea ngā rue. E mesi tō io o la wekāne sia. Veare, tu o sia ai o la o e whai no whanuteri. Ka pena ai ka mua marere. O ai whanua moa, o na mātu tanga mo sia. Ka mesi tea, o whamātu na whanua oe sia. Nā mātu tanga. Just yet, it's not real, it's a better story. E o fui ngā tuku ai, kai e whiara whina nā. Ka kaua o lama ngā i mātu. Yo rau swaka Yesu, mātu gole, mātu wala o tuai. Amen. Amen.
launga, se o whamawhanawhana mo ki kātou, e a tauno iai le sunga i te whaiteau ia e liu se roma. Le launga le sua ko mago le tua ko na sia. Le tua te ma le tua le au. Le tua le nai sa. Amen. La mo se u ko te te nai. Le ia o fia e ni pa le aso. Le tu si sa ta ku pa no ro yai. Mo mua. Va lo mo mua la mo le. Foi fácil por taxer puxa por tuxer o cairo tanto escuriba. Ya, mare foi fama foi lima eu olhou puxa o será todos como assim. Apelo tu fata assim. Ora tá e olhia o silafia e ia de ai o tanga e eu Papeani, ana e loa. Ana e loa e oe langa i aso nei, o mea no bi ai. Au ni nei mo i loi langa ai. Yerusalem mai a whai ngalo oe i a teau, ngalo langa i ulima tau na tau. A whai o te re mana kua oe i pi iae o ru whaiwa, i lo mutu. Te aere whaasiri Yerusalema mea umo te manaku iai. She drew near to the city. Jesus wept and said, if only you knew. If only you knew. Oh, Jerusalem, only you knew. If I forget you, let my right hand wither. If I do not remember you, let my tongue cling to the rooftop of my mouth. If I do not put you first in everything I think about. Remember last time I school I There's a lot of reasons why we cry. We cry because we're sad. We cry because we're happy. We even cry when we're bad. Ore au tua mahu whunga i ria so. Voi mata o leo. Voi mata o leo. Tears of love. According to the survey, 69% of women cry more than men. That 69%, they also concluded that they do not know why women cry more than men. Well, I myself, for one, I can tell you exactly why women cry more than men. It's because of us men. Ala mahua o tangi, tina, ono tātou tama. Ai, tana po I le whaongā, e tu stana o hukare nā tura whātina o le. He got closer to the city and he saw the city of Jerusalem and then Jesus wept. Many scholars concluded that the reason why Jesus wept is because of the destruction that lies before Jerusalem. The same destruction that
was set upon Jerusalem when the Babylonians took over the city. They just got down. Exile. Then I like the time you go to. Le kama e pelu papeane, yo se le mai a pai ngalo oi ya cha. Ngalo la mo ku mata mata. A pai ku le ma ku oi e pi ya e mo blau. Tangi lo le tangata wa le wo no fo dei ma fa sa na I ma ku nga ma fa na tao le raka. Le wo fata fea le nuku le masani ai le soi kuala. Tangi le tangata ma faa mo moe le loko I lana Yerusalema. Moe Yerusalema e mo ngā katonu iai le feita pōina. A tangata e te. E nuku ki whio le ua o Sarai. Centralization of worship. For all the Israelites. The people that was drawn out by God through Moses and Aaron and them out of Egypt and into the promised land. Their poor and Fatmanuia Yan, their poor and Mat Wai Dona Tayao. Their poor na Amatamea in Soifua. Ariel Mutangi Rotu I nuku e le masani ai le soifua. Tata fea I Babilonia. Ono rona le whārongo mo rona whārota. Ngalo le Israelu, rona ko ngai mo rona utu. Le na amata mea I rona soifua. Pole mo māku whā. You know, all of us have flaws. There are times where we think we're doing the right thing, then the wrong way. Aku hangarai mutafia Israel, ngalo Israel runa tua. Wa vea rona tamao aina ma rona sosia. Ma mea ua sese aina na wha mua. Tō sina I tā po inga a isi nu. Whaanaka inga na whau ma lea ngana. I le sua maria le ma ai whaare rara. Ai ngano ai le sa rā e runa. Tara mai le taru na patea. Kona ma tau taua rā tu ki tawa e rua o ngā rama. Whape kora I whape se ona matu pese I le pese. Really, you decide. How can you sin? The praise of old Jerusalem in a foreign land. Al sigi da ela tangina. What was tangina? I sat right back here Thursday night and witness every single testimony from family, friends, even coworkers, people who came to know Andy. There's a saying I always bring up to mind right now. Is there any way possible where we can say, I love you, I care for you, while the person is still alive? Rather than to wait when they pass on. And then we start mourning. And then we start testifying of all the good things, of all the great memories we shared with that passing person. As Jesus drew near the city, he wept. And he said, if only you knew. Only you knew. Anna e doa. Oi lava le aso nei.
Le mea te mambia ai. Whatai mo dito i na wai. You know, Andrew, as everybody witnessed and everybody testified, Andrew was a very, very intelligent person, very unique individual. Ese yo rona tugana. Ese po iyo daw sa afio rona. Le ngata tono aina pe o taku mo mo. Ia au bate ana na iaino Andrew o Drea so tana mai mo no soata tinani ka sia ana e ko only you knew if only you knew the true and Drea like I know like you people know like family members, you will really understand who really Drea was. He was a person of God, an individual that will never back down on anything, a person that will offer you 110% of himself or herself to make sure there's going to be that connection between you and everyone else. Not only you. Sarele, tutugo le rii, wharingo roi matau le alofa. Whaino aku le Yerusalema, whapelepeleina, ana e toa. Mai maupe ana e roa lewa fio mai o rii, le atua lewa Yahweh. God in your midst. And yet you fail to realize that. The same God who reminded Israel for many, many times from the exile or the drawn out from Egypt into the promised land, gave them everything. Everything a father, a parent, an uncle, an auntie. And yet, you fail to realize how deep and endless love that was given into your head. Never forget where you fatwa. Never forget where you find the Huma if he was Haswa. And my phone attack will leave. Well, it's a lot of fun. It's a lot of fun. Hey, take me tato te vai vai ai. E foi take me tato te la munai, lor tato le ato toa, lor tato pato pa apitai. O le whamanat. Le ne kai au. I ngawe ate o ina makore tua. E lo whara e o le tuange e sa afi ai, e whailau kunu whapea a si atu. Le aso e o ti ai do le aso e whanau mai ai. Si le atu le tau e leida e o swau kunu. E loko le tua i le whaiau ki tātua ina i tātua. E oai teimia kukua ngāmuti ngā. E opo e ai teimia luci ai tātou i whainga tau le soi kuanga. Mantua. E alofa me te ale kua. Salanga e tangi le stofi. Tangi le sfarei. O e tangi le stofi. Ese a rawa whaamito o lui manto leo. Whaamito o lui manto leo. E rau nā lofa, ma tuturu wai le riki, ma whapeage ana e goa. E tai o lido e a wai. Wani whakoi sa ina rau ai malau sirisina.
Ai nane lo mai moanga, I le so. Ma tāku inga, ma tāku mākutau. Nanga I tāu. Tāu. E ui na whainga tāma, ma tui leo, mai o leo si au, ni whanga nāku ia koe. Koe tūrei. Koe tūrei. Koe rei uana. Nau. Leo rei uana. A kai e tukari tōru mai I na tawa, o ro tau romo atu, o ro soi tua lea tua o ore, lea tua toi tua, lea toi tōru lea, e mātu o roi mata o no lea rosa. E sa le mai, a whai ngalo oi a tea, ngalo rama I ui mata o tāwa, ia iau na, a wana toi tā ina ki tāma, a whai o te le mana tua oi a pi ai o loro whainua I lo mutu. Si rege e moni o toi pi ma whaafetai no manofa. I sea, langa I te tau ma whaasiri oi lea tua I lea umo ke manatu kia. So I kua tua le nao Andrew. Mo iai ni tua sa mua. E re tau au whangainga le niu o mona e re tau rā e ia fo I mao o sufia. Ranga o lena muri mau ai lea stofi. Lea fo o toi muri mau ai lea sto. O le tau ngata ia o lea tua. E mei leo kupo le pusi. Lea au na e lea ie man. Kama. Ulu whale mai na ia I le fio o ui. Andrew. Ele o toi au ngā I a tuia, e la ua. Ao le whamanatu mo le atu. Ao le au ngā ia mo tātou e whai ma whau. E whai ma whi au tau no mo longo I a toi māu. Mo longo soi pua le pua lo. Le pua no mo I mamu māu o le oti mo tu mau. Le pua e te tau mo na vihia ma wha manuina. Yaso uma ma taimi uma. Peru tia la oe kuava. E o mai pai na tā, ma manua tua ai no soi kua whato tua maro wola tai tō. Ia e mana tua. O lea kua aia, o lea kua e tumu I lea rofa kua, o lea rofa kua. Wani ngaro ia choi, lea tua manan pao tau. Marono manu maru ai haki ai I maure wa. Ina I moe oe moe ea, leola, ma leola atari, e o I wha. Manuiara malanga so tanga o aina, Andrew, Jaya, whatirua te vanga, unai, wala. Ro whātu I lea tua, mai nā ko umo ruma. So I tua o Yesu, amen. So we are in Paiatu I Whinangaro. Le whamese mai whamāpantanana e ala I a whionga he tua. E wama marupe, Arama kako taua ma elese usiliva na I o tau aina whamaisen whamakana le tua. E ana I le upu pe o na saunoa I ai te sunga ki te aina e riu. Whakatai ka tena na sunga ki te au. I le porkalamia o iei te whakoko te ka. Ai le to iei se whakoko te ka. Wana e whamanatu, nā e whamanatu lawa. E siri o na le lei o le tau le leia na I lo le suau na lei, ma le aso e oti ai. E siri le aso na whanau ai. Eile na ngana masani al matu o pero womea o masa, o a onga lawa me uma.
Wa oma na me uma. A stand we usually share among the Sunday school and the youth. Learning is everything. Learning. Day in and day out. Au siri aku e mai ngā rai tirea o mai yasto na i koa sāma ku te loa iai. Nā mai nā o ngā. It's okay to ma. No. What I mean is now, did you learn something in these 5 days of the week? Okay, oh yeah, I learned something. O le maniru o so tama ainga prayer. Mane mo kusia o tato mafutanga. Tato koto ai whawhiteia le tua le no ngā rofa kaua. E ui aina uku aso rono so i kua whatusa inisi. Au tere no taua mano nā mā. Au reisi lava la a onga taua mo tato. Mo tato o lo a wai mai, ma mata mai. A whai o lo iai whala au e tau na inu. A whai o lo iai tonga whitinga whatonu mai e fo mai. Ona o le mai mana ngase tu mau. Au mane tua. Ia manu bia. Ia mane manu e a pia. Nā tato kese se rau pasu tonu. Sorry.
whakapengaina i a kukuri le kālesia whakatonga Iesu Samoa whakatai mo le whangaina o te i a re tua whakatai le sunga kai te au i a Centenario Eru kai te au Samoa mo le whangaina o tāru sama e mai whakatai le sunga i a Jerusalema kai te au Samoa mo le ngā unga tāpena le lei uku whakamata whana tāru sia i a utu roi mata o whanoa. Ai le koe koe ngā whakatai ki sāringa i a sotofi e ta ia le sunga kai te au kai a onga whamai a whatirua whakatai lau sunga ki kai a onga i maranga maumai le ia tātou mafuta a wato e sāringa o e soto waru a se tama whanau whareanganga i le nea rotu. Whakatai koe i sunga i a wao i a titia o kene whatirua i le na whangaina tuspa ia i a mani sunga i a e rin sa moreta a sama i lea pia. Whakatai tato o whaitese a isa mani au whaitese mani kāre sia i kene sisine. Whakatai pai ia mani madu o aina. Te ngane koe o huo mai masani. Le so mare kai ao lingua dua ko te a. Tai ki roto manaku i le kua manana mea ropa e ana i a ren. Kuku ai tau kaini ngā ruenga matiute au kato mafuta si kato katipatia. Katipatia meaning celebrate his life. Whaamanuia le tua la tātou sauli e no mori a so kama o aina freia i lona ori sanga tu mau. Sila i le porkalame o le Holy Cross Catholic Cemetery 1500 Mission Road, Colma o le whanua maliu na le o aku nisi ake le Olivet una ese leo le maliu ftangisi ai. Ora tanto fai il talo. Reagitia mato tua mato da mona le mato fana o mato ina le mato. Ara mato fo e memorila o una mano mato uso il lona o sala tu mau. Taro le ri e tai sa o male mu i mato. Ai tu mau le muria male file mu. Le rofa mane ana le tele man maftanga e whauwau mana o fio le tuato tas ia le tamane anu mane nana sa. Nei e o le whauwau rama. Amen. Leo mai a
Nā maranga mai karo. E māko ka karo. Nā mawhia e koi ko suma e whapengaima. E o kukuinga suro se mauta. Ko whae kere. Au me upu. E ora mi ngana. Au whare kua profi ngana. Nā ko ka karo pa kororo ko te kua. Ko kua whare kino. I siri whae ngana. Au whare kua ngana ngana. Diu le mara sima i whaia. Nā pio o poko. Nā mō poko. Mā ke kai ko a pio mai. Ko kipu ia mai, ko rai ka mai, ko maru ka mai. Leo ko mai ko rofa. Para ko mai ni ai man ka mo le. Mama kama, lo ko fa mo. Ko ko wa pio mai. Maka mai lao. Leo mau ai pa ko ma kama. Ia e ko a pio mai. Leo mo ru mai ni gaso. O mo ko ma ai, ko fa ya kama. O ai ma. Apa parani? A relationship of the family. Apa senga? So kama ai ma. Ma ko kanu ma mambia ya ko ali asu. Tau ke kai ko ma ko ka pe ai. Ya para mai ka ko so ko mo ro ma. Ko mo ya ko ran ma be ma ko ke ka ro pio ya ko. Ke ku ya ni ma ko mo awala. Ya ko ko ai mai ko kana me. Ko pa mo la ave ya i ka ko ma mo ka ko su ne. Ma ko ke ka ro pa de mo awala. Ole pa si sila mo ni pa mo le ama ai a lo tu mama ka ko ko fai mai le ho pa mo le pa mai ai ko sa mima ko le tio le ko fai a so kama ai ya ama tua ka ko ko para ma wa ma ka ko ka mai ya mai ai ko sa na tu ma ko fai a so kama ai pa kai Manamai, it's a new malanga, ilemo, iluma. Faingatsa, Yesua. Faingatsa, faingatsa.